Shalom, menjuah-juah membantah kerana setun si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas kamar Holiday Inn, isapa kami kita kerana ibas jambur setun ta wari pagi endah. Sehat kita kerina, tetap semangat setun, makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Kata di bata si jadi pergegeh man banta ibas perjumpaan ta sekali enda. Ibuat ibas kuan-kuanan 10 pitu ayat 6 bagenda nina. Orang tua gedang atena ngenen kempuna, kemegahan anak-anak ay mekap orang tuana. Adi bahasa Indonesia nina, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mari sepindah gegeman di bata ras kitar toto. Bujur o Tuhan di bata, ibas kesempatan sini berikan duman kami. Ijape kecibal kami bas pasenda, ijapkan kami kelengatai nula pengaruh kamang kami. Terpujilah kami Tuhan segedang-gedang teguh kami. Ajari kami ibas merenungkan katandu, sintisik nari ibagikan kami. Tambahi kepentaras kebelungan kami o Bapa, maka ngasup kami yang kaisa, terlebih pe makai kenca di tengah-tengah kegulung kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Senina rasturang orang tua kami setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ngasuhi entah pe memelihara anak entah pe kempung kuakap labohal si misuka sebab lid kata mutiara ngatakan ca maka memiliki anak sama dengan memiliki hati yang di luar hati kita, tapi hati yang berjalan. Dan dudukkan maka kupeken ibas mendidik anak, ibas ngasuhi anak, dan lala pengorbanan. Labanci artinya bagi perukurun tengen ca erdalam. So anak-anak sibas pertumbuhan na melalalas yang kai sifat-sifatnya, melalalas yang kai surah-surahna. Maka medalanta orang tua, medalanta nandai bapana guna tetap ngasuhi entah pengangkai pusuh praten entah pe surah-surah anak endan dade. Ibas ada cerita itu riken li dua kala si bertetangga ya. Engkap sekala si nggo melala pengalaman na ibas medsos rasa danari engkap sekala guru si nggoya pensiun ibas pendahin nanari kalai nandai duana li taman na entah kebun na di belakang rumah na maka isuan na sinuan ije jenis sinuan nandai pe Bali maka kalau singgo meteh medsos nandai ipelihara na irawat na tanam menandai suai rasilit perkembangan teknologi tengah-tengah dunia entah pe ikatakan mungkin dipergunakan na metode misalkan hidroponik. Sedangkan guru ndade ialah buang kana kena medsos senda maka isuan nasa jasinuan nandai turah bagai-bagai laka bursa jana bulung nape laboka jilekal. Tapi
sinuan si angkang tape si ahli medsos ndai sinuan ndai meratah kena bulungna mbur mejilai man tatapen ibas sadawari rehma udan si meder bagai pe angin si metir iderpana sinuan Pak Gurundai bagai pe si ahli medsos ndade kasi terjadi kopeken sinuan ahli medsos ndai si isuan secara hidroponik ndai ider pangindai nggo kabang kerinana nggo ndabuhan ras nggo penggelen kerinana tapi sinuan Pak Gurundai sikan isuan na bagai-bagai saja sikin artina ibas peturahna harus gedang urat sinuan dai maka dak nanakanna maka peturahna pelau jilekal ai laya penggel laya ndabu lambula maka midah sienda roh nasi ahli medsos ndai man Bapak Gurundai opa ni kai na Bapak Gurundai adi balik kalau ngesinuan ta adi buron kang jilen kang sinuan kue sang sinuan do uga maka sinuan kue penggelang kerinana uga maka kencah kerinana ibahan angin dadai sedang sinuan gue bengkung ngencanina lali sarape si penggel megegeh denga kerina mejilai denga mantapapan nina maka nina Pak Gurundai sinuan kuenda bancia bertahan arkite-kiteken uratna ngom teguh uratna nggo gedang nggo bagus kubas tanah maka rupai angin simeter laban cimbula entah laban cia penggel tapi sinuan doe arkiteken laboya berjuang gunandat kenakanna laboya perlu artina urat gedang entah urat sibuai mis prekendu nakana cukup hidu nakana lape artina sitik pe uratna nggo banci ia tumbuh alu mejile arkiteken lali kekurangan si ibre kendu man sinuan ndai lah bertumbuh nina maka ruh angin simetur perbanlah berat perban la gedang urat nandai misiam bula bagaimana Bapak Gurundai senina ras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus adi sikaitkan ras kata di bata si begikin kita ibas Pak Saenda uga kita harus mendidik anak-anak ta uga ka kita harus mendidik kempu-kempun ta tentu narikutkan pengalaman kegelunta maka siidah maka engkau seteh maka didikan si breken nandai bapa naman anak bagai pendidikan si breken saitun entah pe lansia man kempu-kempuna tuhu menentukan masa depan kempu entah pe masa depan anak adikin ibarat perdalan kegelunna anak enandai tetap ibreken tetap ipenuhi krina keperun lalit sada pesi tolak keperune kaisi perlu kena misi breken kaisi atena ngena misi penuhi sikin langa arus ia ngaloken capai si breken arkite-kiteken kelengna ateta nandangi anak entah kempuai tapi kupeken enda erbahanca anak dain tak kempundai ialah dewasa ibas menghadapi perbeben geluk henda erbahanca mentalna lakuat erbahanca daya juangna lemah lali semangatna ia
tahu beres saja. Kaya tena ngolit, kay kepruna ngoy sikapkan ras debanna. Padahal siteh senina ras turang setun seni kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia indah ibas kegluhunta, maka dibatai sendiri berikan ujin mankrina kinepana. Ujine magatikal artina la siangkai. Megati siakap adili ujin siman bantah. Kita siakap siliahna. Merawa dibatai man bantah. Lane keleng ate dibatai man bantah. Padahal adisi bandingkan tar lajar kita. Arah sinuan si breken artina kemudahan kepruna lapelik artina perjuangna. Rasinuan sia berjuang uratna gedang seh kulau ulu, maka ia bancing geluh. Maka tridah sinuan si berjuang si uratna mbag sendai maka banci bertahan. Bagai anak-anak ta kempu-kemputa kerinana, maka adik lakinya sendiri guna berjuang. Adik laki tidak kena guna gegeh, guna berjuang, maka pasti ibas perbeben sirehman bane layak ngasup dalanisa. Pasti ia talu. Maka sidah ndai arogen tandai nina. Orang tua gedang atena ngenen kempuna. Kemegahan anak-anak emkap orang tuana. Uga maka banci orang tua entah setun banci malam atena natak perdalan ke gurun kempuna. Jadi ateta kempusilit di tengah-tengah keluarga ta. Sirbanca malam ateta tetap dalani wari-wari kegunta. Agia sada penungkunan man banta krina setun ibas pak senda. Ibas kemputa si pelimikin di bata ku tengah-tengah jagu anak ta. Gua siakap. Jadi pasu-pasu jadi kemalaman ate man banta ninina entah bulangna. Kempu-kempui kerinana. Entah kempui kape ngegei kangen. Entah kempui kape erbahanca artina sulit siakap. Erbahanca berat siakap. Sa berikut kepedalan kegulung sekundari. Belakang kempu ya bunuh naka artina ninina entah ni bulangna. Erkiteken laseh surah-surana. Bagi si ipindauna entah syarap kena ibas ninina entah pe bulangna nari. Tole pendek kata kena kemegahan anak-anak emkap orang tua. Orang tua uga kandi di anak-anak Mungkin artina ididikna anak-anak suara firman Tuhan. Sir bahanca ibas pedalang kegulu anak dak nasada kekuatan, dak nasada semangat, dak na kedewasaan. Ia ibas ndali wari-wari kegurunan. Melalah sumpahi anak-anak kita. Erkiteken kita lah tegas. Erkiteken labau kekelengan si breken. Tapi erta dunia inda si breken anak-anak ta. Wakap mari rukur kita. Langa bo terlambat li dengar waktu. Si pehuli. Si kurang pas pengajaran si breken man anak-anak ta. Man kempu-kemputa. Ay banci dengar si perubahi. Sebab lah boleh istilah terlambat. Asal jit kita artinya merubah diri. Ula kelente erbahan kempute benai. Ula kelente erbahan anak teh benai pepagin. Sebab ugape harus ngialami anak-anak di tengah-tengah jabunta, harus kempu-kempu tengah-tengah jabunta. Maka ia harus berjuang sendiri. Ibas menghadapi kena perbeben kegeluhna. Maka si ajarkan ia kata di bata. Si didik ia lu kata di bata. Sep kata di bata pasti nerangi ia. Pasti babai ia kubas dalan sebenar. Bagaimana kami, kekelang kami seitun kerinana. Tetap kita mindok hikmat, mindok kepentaran mandi bata. Gelah ngasup kita ngajarkan kemputa. Gelah ngasup kita ngajarkan anak-anak ta. Maka anak-anak TP ibas perdalan pepagi.
Ngunca iya ka artinya jabukan bana. Dak na kemalaman ate. Dak na cara berpikir si positif. Ngas yang ngalakan kerina perben kegeluhan enda. Ras eka pe ipakai kena kunan didik pagi anak-anak na. Sehingga perjumpaan ta sekalian da setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa ka kita ibas kesempatan sira. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata. Katando nggak bagikan kami. Uga kami harus ngajarkan anak-anak kami. Ngajarkan kempu kami. Gelah kempu-kempu enda pe ia bangga menandai bapana. Ia pe bangga nandangi nini ras bulangna. Sebab kerina keluarga nidi ia ibas kata di bata. Maka lu bege ibas preben sirahman bana pe ngas ya dalani sa jadi pemenang ras terpuji gelar Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus iandaskan kami toto indah manbana. Haleluya Bapa. Amin.